ve gerin bu diroki Komara Demokratik beşa dudiyan ya dawiye. Abdullah Öcalan her wahal roja 2-8-1999 riya parêzenên xwe ra bangawazîke aştiyê belav dike. Öcalan bangawaza xwe da dibêje gerîlayan dest ji çekên berdin li dijî Tirkiyê şer nagirin, da ku zerb li biratiya Tirk û Kurdan nekeve. Sînorên Tirkiyê bi cih bihêlin. Öcalan her wiha li dijî neguhdarîkirina PKK daxwazî li dewleta Tirkiyê kir, lêborîna giştî ji bo çekdarên PKK ragihîne û bi awayekî fermî ew yasayê were ragihandin ji aliyê dewleta Tirkiyê. Lêbelê Bülent Ecevît di bersiva nama Öcalan da li roja 4 Neyê 1999 got PKK ketiye rewşeke lawaz de ji ber vê yekê ew bangawaz radigehîne û dixwazin bi merema dawî anîn bi terorê yasaya afya giştî bipejirînin. Her kesek hizir di berjewandiya Tirkiyê da bike, divê di dawî anîn bo terorê da alîkarî bin ji bo Tirkiyê. Lê di hîç demekê da wê pirsê em ê muamelê pê nekin. Em ê li cihê afya giştî daxwaza poşmaniyê qebûl bikin. Ew yek jî ji wan kesayên ku teror encam nedabe û destên wan bi xwîna hemwelatiyên Tirkiyê sor nebibîtin. Ji bilî wê Süleyman Demirel serokê Komara Tirkiye ragihand. Dewlet wê ew cure ji daxuyaniyên Öcalan bi tut tişt wernegire û axaftinên wê jî wê bandorê li me û dewletê neke. Dîroka gelên bindest û dîroka gelên bindestê yê Kurdistanê îspat kiriye ku eger zindaniyekî siyasî li ber xwe nede û di nava zindanê da teslîm bibe, ji bo razîkirina dijminî ragihandina dilê wan parastina giyanê xwe gelek tiştên nereya yên ku dûr û rastiyê wê bibêje. Öcalan yek ji wan serkirdan e ku pêşdir da di sala 1973 da li goreyê axiftina wî bixwe 7 heyvan girtî bûye ji ber ku veman li zindanê da ji bo wî pir dijwar bûye. Bi merc ji zindanê serbest hatiye berdan. Da xuya kirin êdî wê qet ez xwe bi dest ve neberdim. Lê dema girtina wî ya wê carê her li roja yekê ji girtina xwe da li ser şaşa televizyonê û ber çavê hemû gelê Kurd û cîhanê bi rasterast gota wan zêrevanên ew girtî. Ez ji bo xizmeta dewleta Tirka amade me. Ger wiha bi gotina zindaniyekê wekî Öcalan ku nivîsandinên xwe li sala 1966 bo dema 12 salan cîrexorê dewleta Tirk bûye bi îmkaniyetên dewleta Tirk xwe pêgehandiye ji bo xebatkarên Kurd pir cihê gumanên ku Konseya Serkirdatiya PKK axaftinên Öcalan bi cidî werdigire û fermanên wî pêk bîne. Ji vê yekê seyirtir propagandên wan bi nav rewşenbîrên ku dixwazin bi sofîstîk û êxîrbûn bi rêbaz û stratejiya nû danin. Lêbelê Öcalan û Konseya Serkirdatiya PKK bi pejirandina stratejiya Komara Demokratik her hemû şert û mercên xwe yên berê bin pê kirin. Li destpêkê hemû şoreş û bizavên Kurdan li dawiya 1925 di xizmetkirin bi biyaniyan dane nasandin û ew bi kevneperestî û feodalî û alîgirên emperyalîzmê sûcbar kirin. Li görey gotina Öcalan û PKK Şeyx Saîdê Pîran, Seyid Rıza, Ehsan Nurî Paşa û her hemû serokên bizava rizgarîxwaza Kurdistanê nehêlaya Komara Tirkiyê di dema 75 salê raborî da rêya xwe a durist biçe û bigihe amancê xwe yên demokratîk. Dîroka PKK li ser şer û kuştin û xwînê re hatiye danîn. Her kes dizane ger kesekî yan jî aliyekî rexne ji kar û çalakiyê PKK girtiba û şerê birakujiyê PKK li başûrê Kurdistanê îdane kiriba bi hevkarê Kemalîzm û Siyonîzmê dihate sûcbarkirin û niha jî xebatkarên Bakurê Kurdistanê bi vê yekê sûcbar dikin ku li dijî Komara Kemalîstanin. Öcalan di zindanê da fermanan li Konseya Serkirdatiya PKK dike ku ew kesên li dijî boçonên wî bêdeng bikin û dibêje ya di vî warî da dikeve ser milê wî dikare rola xwe bibîne ku xwendewanên hêja wê bikarin di ramana wê gotinê da fêm bikin. Abdullah Öcalan û PKK
تاکو ارکی خوی شورشگری لهمبر کومارا ترکیه بجی بینن. چندین قوناغ دیار کرن وکی آگربست بیچکرنا گریلایان و هلنگرتنا چکی جارکی دن داخواز عفویا گشتی و وگرنا اندام پککی با خدمت کومارا ترکیه. چکدانینا پککی داوی آنین بشر لدیجی ترکیه د چرچوبه یا پروگرام و پرنسیبین ریبری نهایین پککی ده. بگومان و او قزنج با کردان هبه کو چی دی ترکیه نکاره گندین کردان ویران بکه. اولاوین ما به توانا چالاکین تروریستی بکجه و بلوگره قانون نهایین جهانی مافین دموکراتیکین کردا بمپی نکه. هر وها پککی جوه نکاره وک پیشتر هیجتان به کردین باشور و پارچه این دینی کردستانی بگیره. و لبن پرده هولدانا بود دامزراندنا دولت خواسر کردستانی چارنوسی وام بخه جیر مترسیه. محکوم کردن پیمان نتویا اوجالان دیگر ترکیه بهتر پلانین و پککی زلال دکرن. هرچند عبدالله اوجالان دی پیش دا نه و شرط بو. آزادبونا باشور وکی خنجری که دبینه دی پشت خوا و تبگیر خدا. لیبلی هجمارک جی کسان افجار جبر نزانی نخوا یانجی جبر مرامین خوین تیبتی و قزانجا خویا شخصی وی خوا لیگر کرنه. لیپشتی بلابونا بانگوازا اوجالان هر ایک جی اندام کنسه سرکردایتی و ارگانین پککی به تلفن و بیان روزنامه‌وانی پشتا بانگوازا اوجالان گرد و او به استراتژیا نویا کردان دان آساندن. کنسه سرکردایتی پککی ده بیاننامه که دا نویسکی دا کل روژا 5-8-1999 لمت تیوی هاتو بلاف کرن پیشگیریا بانگوازا اوجالان گرد و راگهاند. همو شیواین خبات دی سیستما کومارا دموکراتیک دا وی بریو ببه. کنسه سرکردایتی پککی بانگوازا اوجالان وکی دلی وکی زیرین جبو ترکیه نرخاند. کومیتان آوندیا پککی در راگهاندن خدا کد روژا 8-8-1999 دا د مت تیوی دا بلاف کر. راگهاند جوینا روژا 23-1999 دا بانگوازا اوجالان موکی استراتژیا نیو قبول کرو پیدوی دیگه. پس گره کامه دیگه ترکیه دناوا کومره که دموکراتیک دا وره چاره سرکرین جبو ویه که امی گوهرینان در ریبازو و پروگرام خدا پیک بیننو. ما بریار دا کنگره که آورته ساز بکن. هر وها برای رزگاریا نتوایی آره که که راگه هاند. لروژا 1-9-1999 وی سنور ترکیه به جه بهلن وی هرن در وی سنور ترکیه. osman Öcalan ku dibe birayê Abdullah Öcalan ku endamê konseyê serkirdayetiya PKK'ye li roja 5-8-1999 biriya televizyona Met TV ragehan ku komarekê demokratîk ji bo Îranê, Iraqê, Sûriyê dixwazin. Navbirî divê yekê de xuya kir. Ew pirsa aştiya ya PKK dest pê kirî bi rengekê lezgîn berevpêj da diçe û tu gireftek pêk anîna wê da nîne. Pêwîstiyên demokrasiyê û aşitiyê ew qazgirînkin ku riya vegeranê nemaye û me divê helwesta xwe da hemû civakê Tirkiyê dewlet ji berçav girtiye. Dewleta Tirkiye bawerî bi vê proseyê heye, lêbelê bi tedbîr tevdigere. Ew biryara me her kesekî ecêbtirî kir. Lêbelê ev rêbaza me ya ber bi aşitiyê û demokrasiyê ye. Hêzên xwe em ê ji bo avadankirina Tirkiye terxan bikin. û eger derfet ji were pêş em ê dest ji bo çekan nebin û berpirsên supayê Tirkiye piştrast dikin. Di vê biryara xwe da em ê poşman nebin. Projeya Komara Demokratîk ji bo hemû rojhilata navîn û her aliyekî ji wê rola xwe têda bibîne û Komara Demokratîk bo Îranê, Iraqê û Sûriyê û ji me divê. Ta niha baweriya Abdullah Öcalan û PKK de damezrandina dewleta xweser ya Kurdan li Kurdistanê bi serketiya Öcalan û PKK erkekê li ser milê hemû Kurdekê de lê di niha da li görey axaftina Osman Öcalan Kurd di hemû parçeyên Kurdistanê da pêdivî dike bi erkekê xwe bizanin ku di bin rêbertiya PKK da exîrê rejimên Îranê, Iraqê, Sûriye û Tirkiye bibin û xizmeta komaran demokratîk yên wan welatan bikin. Ji bilî vê yekê Mustafa Qarasu endamê komiteya navendiya PKK roja 8-8-1999
بریا تلفون را بشداری برنامه که تلویزیون مدیا تیوی کرو بود. لروجا یکی نه 1909 نهان و آگربستی دیگل پارتا دموکراتا کردستان را گهینن. و گر او وگرن سر هیلا نتوی لدیجوان امیشر نکن. بگوتنا مصطفى قراسو نها خویا دکی کو ترکیه وگر سر هیلا نتوی جبر ویکی. پکیکی یا هلگیرا حزر نتوی شر لدیجی دولتا تر راگرتیه بگوتنا وان بخوا و همیشه دست بشری لدیجی دولتا تر هلگرتیه. به وی آوایی هر یک جه اندام کنسای سرکرداتی کمیته ناوندی ارگان پککی به نوبا خو پیشگیری بانگواز عبدالله اوجلان کرو دا کو پیمان نامان نتوی خو دیگل دولت ترکیه بهز بکن شر لدیجی دولت ترک سکناند لبلی تانها کو از مجول نویساندن وان رزامه ترکیه برسوا داخوازا لیبورنا سرکردین پککی ندایه او دخوازه جبلی اوجلان یین دنجی نچار بکه دست جوی خواسته که بردنو و ریا خو تسلیم کردنی بگیرن برخواه شکستنا استراتژیا پککی بو دامزراندنا سوسیالیزمی و دولت خواسرا کردان جارک دینجی نتوامه دوباره دکه که سوسیالیزم به کردین هجار و به دولت نا ادامزراندن بو آزادبونا خواه جی اگر کردین هر پارچه که کردستانی یک ریز نبنو و د جبهه کې نتوی دا و نشتمانی دگل کردین پارچه این کوم نبن و دیپلوماسی کې بهیز نبه و نکارم برجواندین آبوری این دولتین زلهیزو و حفظوین خواه بپاريزن و ریزل یاسای نهایی جهانی نگیرن دیسا سرکتنا دست و نئینن تاکو ام کرد سرکوین بیدوی دیگه لگوره روشا دهیت پیش ده حریمانده لوین بکن پکیکی خوکریه قربانی شاشتیان و بیدوی کردان باجاوی بدن و جکارین وان ازمونان ورگرن هر چند نهادا جی هنه کس هنه کو نهاتنه سرخوا نهاجی باوری بشکسنا پکیکی لباکور و روژ آوا و باشیر کردستانی نه اینایه لبل راستی تحله و هر کس نکاره دا خورچینه هیویدارم ریبریم پکیکی دوچونه که لبرابوری رخرا و خدا بکنو روی راست بگیرنه برخواه او کو چی دی به خیال ریبرتی کرنا همو کردستانی و دامزراندنا سوسیالیزم خو و اندام آلیگیرین خو نخاپینن